etorriak aurtengo 2016 garreneko San Silvestre karrera polita honetara. Seitan hasiko gara eta bi proba izanen dira. 2003an edo berandugo jaiotakoak eginen dute lehenbiziko proba. Ez da eskribitzea edo izena eman behar eta buelta bat emanen dute bakarrik. Bukaeran bakotxari emanen zaio sari bana. Eta sariak badaude zeliakoendako ere, beraz zeliakoa balin bada bakarran bat, helmugan erran dezala eta emanen diote zeliakoendako saria. Eta bigarren prueba edo helduen prueba, 2003 edo lehenago jaiotako guztiendako. 5 buelta izanen dira eta inskripzio edo izen ematea 5 euro balio du. Horrekin batera guante batzuk emanen zaie izen ematen dutenei. Eta bukaeran batzugu sariak, lote batzuk eta 3 lehenbizikoendako sariak, eta hori bukaeran eginen dugu dena, bai? Denbora bakarrik lehenbizikoen denborak hartuko ditugu, ez bertze guztiak, lehenbiziko 3 edo 5 edo hartuko ditugu denborak eta gitxo. Beraz, horrek erran nahi du hau ez dela prueba kompetitibo bat ere, hemen nahi dugu pixka bat urtea gitzeko prueba politia bat eta modu politia batean urtea gitu, beraz denbora nata ez diogu importantzia hondik ematen. Besta, lasterka gitzeko moduari baizik. Decía que va a haber 2 pruebas, la primera empezará a las 6, la segunda a las 6:10. En la primera correrán los nacidos y nacidas en el 2003 o posterior y no hace falta que den el nombre. Al final de la celíaco o alguna celíaca que lo diga a la llegada para que le den, si hay premios, los premios hay para celíacos también. Entonces, la otra prueba es para los que han nacido en el 2003, ¿sabes? Que no queremos de esta forma acabar el año corriendo, después de haber subido a Mentauro esta mañana y terminar corriendo antes de cenar y darle un buen final al año, ¿no? Pues eso, que se cogerán tiempos pero solamente para los 3 o 4 primeros. Y nada más. Pues... Eginle robat, txaloak, venga, eginle robat eta hartu oparia, venga, jarri lerroan, lasai, egin lerroa, venga, egin lerroa, lasai, Mariku zoazte atzesio zoazte. Izateko hemen lekua, bertzela ez ditute nugaratu. Venga, jarri lerroan, venga. Vale, jigin karrera. Hortxetan akitu zaigu. Eta lehenbaileen emanen dugu, helduen karrerari. Erran bazala, 5 buelta izanen dira helduentzat, 700 metroko zirkuitoa, beraz, 300 terdi. 3.000 terdi bakatu, 3.000 terdi metro izanen dira. Beraz, atoa letxe itiko modukoa. Venga, leña, urtea, ongian itiko. Venga, musika.
lado. Voy a tener que abrir el terreno. Ahora. Hori urdin hori. Bizita urdinak. Hau. Marca. Hori kabaleren alaba berriz hori bizitako. Homa. No, venimos con vuelta y Chiquillo tiene pasar de línea. Oiga, vieron este Chiquillo. Mira, este me dice que tiene pasar de línea en el Chiquillo. De abajo ya vi el competición que está adelantando obviamente. Premio berezi bat eta hortik aintzina lau lote izanen dira zozketatzeko ikien artean jarrenen duten duten artean eta 15 lote hortari izanen dira edo karrera egiten direnen artean hortik izanen dira
sola. Cosa que no te está pagando, no le para, yo se lo jodiendo. Joder, que se he corrido con las dos primeras primeras, las he corrido. Me muero. Pensando que eran tres. Vamos a buscar pista de Bueno, lehenbiziko gauza, aztekaren lehenbiziko gauza egin dugu higien zauek akitzen nahi dire eta okere badute derechua pasatzeko beste guztia pasala. Sarikoa zazpizuetako batek ja sartu eta lote bat, venga, hori da. Horixe. Bigarren lotea. 5 bat 6-0, 5-1-6-0. Segundo lote premiado de la carrera de los pequeños. Ya, hortxe dago. 5 bat 6-0. Konprobatu, a ver, egia den. 5 bat 6-0. Ongi. Hori da. Venga, bigarrena. Hirugarren lotea. 7-0 bi 8. 7-0-2-8. Tercer lote. Badator. Venga, sartu rata, 7-0 bi 8. Bai, ongi. Venga, argazkia. Eta probestu oparia. Eta laugarren zaria higien artekoa. 5 bat 3 bi. 5 bat 3 bi. 5-1-3-2. Azkena higien. 5 bat 3 bi. Horixe da, 5 bat 3 bi. Hala, laugarren lotea higien artekoa. Honek modelo egintzun, hain korrikalari. Hoi da, hortxe dute. Adinekoak gainera iruek kintoak dira, kintoak. Haze kinta. Ergi, hirugarrena gelditu hor favorez. Bigarrenen dako saria, gazta bat errekak emandakoa eta txampan botella bat Titi ostatuak emandakoa. Bigarrena urten, segunda este año, Teresa Jadraque. Ganadora todos estos años pasados, pero bueno, este año segunda. Aquí la hemos tenido compitiendo como siempre con las mismas ganas para acabar el año. Ahí vamos a entregarle el premio y al segundo cajón. Eta irabazlundako para la ganadora un gorrín del Club Deportivo Reca. La ganadora este año, Vanessa Pachá. Adelante, Vanessa.
Vanessa Pachoa, campeona de la San Silvestre 2016 de Don Esteve. Arriba el cajón y ahí le hacen entrega del famoso ring. Bueno, aquí tenemos pues a los tres campeonas en chicas. Vanessa Pachoa, Teresa Jadraque y Maider Mindeguía, Txalo handi bat. Aurtengo podioa San Silvestrekoa. Venga, que se repita muchos años. Zorionak. Bi txampan botella Titi ostatuak emandakoak. Hirugarren aurten Iñigo Arregi. Venga, Iñigo. Iñigo Arregi hortxe dugu, hau ere kintoa, joder. Egena kinta berdinako, bituko hemen, joder. Hirugarrena, horixe. Bigarrenen dako saria, gazta bat errekak emandakoa, eta txampan botella bat Titi ostatuak ematen duena. Bigarrena, Xanti San Miguel. Venga, hor biek ere hainbat urtetan irabazi dute. Aurten tokatu dugu bertzeko eska bat betxio, bueno, zein barri da. Eta garailea aurten, garaileen dako xerrikume bat, errekak emandako, eta garailea, Jesus Maria, ez dakiz zer duen honek. Garailea aurten berria dugu, Joseba Elizagoien, Narruarte Arra. Mutiko mejoratu da honitz. Gaur, sekulako karrera egin du. Biei erabaztea ez da gauza xamurra, eta lortu du, bera zorionak. Eta hortxe dugu, xerrikomea, eta hortxe dugu irue. Joseba Elizagoien, Xanti San Miguel eta Iñigo Arregi. Aurtengo podioa San Silvestre. Agiz karrera potentea. Hoixe da, eta merezitako podiuma. Hala, errepikatu honitz urtez, eta hurrengo arte, zorionak.